Kum si benta ban rekhe ke jing dap shis pas nem jong seng tirisas perish juai ke centenary committee ke lapelong eki program beper how news nem pada ke shiterik unailar arjar arpon riu lembaga pastoral subcommittee lapelong ya ke bible quiz competition agaba kinong isim benta ke lawan ke balang sinong beper kumju nang kisan CMC ke badan hakasor juai haga negasngi balapelong ya ke bible quiz umastar bestar salahe ulalong kum chief guest ringkat ke jingdon lang Father Augustine Lamin parish priest ke juai parish ki dekat jong ke centenary committee bat ki pajong play haga negasngi uma bestar salahe ulaple paj baru ya ke centenary theme song jong ke Saint Teresa's parish juai ya ke Bible quiz competition lapia ha ki lai group ke group A, group B, but group C. Hakalyang jong ki group A ke bakun thup ya ki kena do class 5 do class 7. Ya ke nam lado layora daga CMC yamusiang kimusnyang balami kmat daw Master Alan Edmund Chermang bat ke Miss Mary Teza Lamare. Ya ke nam ba R layora da artli ki kenhun kata ke CMC mo kedup tendo upung bat ke CMC mos lengkat dong misngi selero ya ke CMC mo kedup tendo upung lami kmat da ke Miss Madonna Sumer bat umasar Giovanni Kodor lalu katba ya ke CMC mos lengkat dong misngi selero lami kmat da ke Miss Ashan Rose Shela bat Miss Rimayan Khar haga kedan balai jong ke grup A layora da ke CMC tepe pelai silang rai balami kmat da ke Miss Labiangki Pasa bat ke Miss Amelia War haga liang jong ki grup B ke bakun thup in kena na do class 8 do class 10 kabalang snong salani koloni kalayora ya kanam lado ya ke balai mikmat da ke Miss Merciful nong tudu bat Master 1 Kermi I Pawang ya ke namba R layora da ke CMC mus lengkat dong misngi selero bala mikmat da Master Emitri lalu bat ke Miss Deni Paya Shelam bat ya kekerdan balai layora da arteligi CMC kata ke CMC tepe pelis yang right bat ke CMC yamus yang kemusnyang ya ke CMC tepe pelis yang right la mikmat da ke Miss Sam kemen I Pasa bat ke Miss Riba Kodor War kat baya ke CMC yamus yang kemusnyang la mikmat da ke Miss Amy Deka Sungo bat Miss Salverin Dekar haga group C kabakun thup ikena do class 11 do degree level ya ke kerdan banengkong liora da kabalang sinong mi mentedu ringkat bat kabalang tepa pelai yang right CMC ya kabalang mi mentedu la mikmat da ke Miss Amy Deka Lamari bat Mr. Arbor lang Samuel Dhar kat baya ke CMC tepa pelai yang right la mikmat da ke Miss Ivorine Josephine Singkon bat ke Risa Lanaki lalu haga kerdan baar haga grup C layora da ke CMC yamus yang kimusnyang malami kmat daw Master Nathaniel Taryang bat Master Dawan Mi Jerwa bat ya kerdan balai layora da ke CMC mo kerdup tendo wopung balami kmat da ke Miss Ribathyang Dhan bat Mr. Wan Mi Dame Phawa Kachinget, imya kachinget, yala ya kachinget. Dip ya kachinget, imya kachinget, yala ya kachinget. Dip ya kachinget, imya kachinget, yala ya kachinget. Dip ya kachinget, imya kachinget,